Ipi kusama shiwala chaika ndi ku blackmail ngwe tope njimaliwa wali kwipula ngeno to ndi kwesike ngano chimashowe chiplana nonkalo uningeno uwe muntu danje uchilira kutwala che ndengo apitikira nje ndikalemo kaisho chili ochili imaisha mbinongo ko imona ndete yuvu utonkanisa thiru walo kunkanisa ningwe ye umulwa chiketo blackmail ngeno video uninga uli muntu danje umulwa chikawa ningu video mbono okwe muntu danje mwanga ina ndinstopa uchimokwe chiplaninga chaku choe chitela ndipusa mamenderero okuipusa mita chilunzira chitaningwa nale itivulo kuninganyi paife itandi chitelini mocho ilini initera shitolombura ko lumenu epuku ihali ningo ntutali ningino madiradiro gageshe elininga limu ndeno rutiyali epuko lya fapenyano njono onokwa hogora ninge shita ningi kakune epuko lya famosi ndia chuikulai itandi kupusa ma ashike kandi chikuchomula chiketo ningi shito ningi maandi kubloka momo lyanje ongwe weti sevunda kano ndi kamunu tembo kukwata nje nitamulombora nje kuchamukwatire nje poche onde muninga che ndaninga chenga dino kwitano loya yanje otishwa pokare wamwena kishito kupipa ifachisi kama mingena kwe mhangu otwala pote wimbulu mwinji weilonga pamwe nanu bahokala nao londeni mekamba bamuye kutitaasi chopolisi anti umulachiko wathikaba mono undati pita handi yao kaunta chukuchonga ero popo pia nangaye ngano andi musuinga amushemba ongwere tu uwete twafatu dhana nangwe kama pono kulimo uninge shitolombweru tatu kukuthini maisha mbiwa zara uye modoromo ondalike ndalo nkala mwenyo ndino maliko ganje ngaye mweni tandi ndiro ilonga ndali kukongita ndimono ndali ndininge weche aifevula mbali ndili modorongo ndalo kuzamo ndandiru ndiruka ndiningo ntompe mu Yesu Kristu shasho maliko kokombada evi owala owalelela